Pastor H. Morman jong Kabalang Unitarian Church Jowai ula rung menta syakajeli kamsan perthei. Hadian kumba lai puart ligis namba ula syakri kumunong syarai balang. Habakran menta kalai terik unailar arajar arpuar Pastor Morman ula ong baula panbo nakabalang buun syong thait no nakakambalang bat hadian baula yo ya kajing menjur ula shim ya karai ban rung syakajeli san perthei. Ulapan bena banyak kun na All India Trinamool Congress na Jowai Constituency ha ke election arhajar arpulai. Halor kajing ong bakamlong kaba itenan ya kinong syarai balang bandrung syakasan hima sima Pastor Morman ulapan painia da kaba ong bakasyong hagipat ba ban a ya karai laki kwa ne eman yo ya kasensyar kaba kun. Kongres pun ya berkobar kenjat saya dan bilang digerak kabu ba inyo banyasam ya gini ki jinggut kijongah kebede batka ini kekam ke pamenta ngana shim bandung sya kekam sani masima te kebenengkong hi kadau bang pelong inga bangan wan sakane ke lempung kede hadin bangli i ya keji hiara sut ka sejang kada apa kacena gini agba ngiri i ba agbaro giliang kecela jungi kelahir tentang ha kaliang jong gajing nang gajing start rai ngibat hakir kom chna kom tei ya kisurok dan ya kijingtai sorkar baro kidong kiba torti bat ke kijing komtei ki blok torti ki pelong ya kini kijingtai bakin long kiba wes kibambiang setia na bentar ban bener kam te om tangga tangi iru kijing kelah bubun ki benta hagi melang salang na gadau jong kijing hierar sut ka sandi masima te kata gede gue na gidau ba pelong inga bangan wan syang ni kerensa pinanga ngasgos kemba ba nganjok akan ngi tingile namar ba ngati ba jwa konsensi kede ki ke konsensi jong gibriu ke start ke champagne gibriu ke ba boni kede ki bas nang ba start ke ba wan lagi nang kendong ba pher jong sung jwai ban tre apa ki office ke ba pher jwai ne wat ki snung nang kendong ke ba ha ga ne ka konsensi ro kede gibriu ba nang ba start nama kata ngam artetin pa nyimla suban penbe je gibriu kitip ya kecing sisa batkin sele je kebadai enda ka por kala dei ti nama kata ng scam ba ki ngan seyo ya kecing jaw nolon kata ro ki ngam de gibriu batamai ha ki melang salang ngala trebun ki ka ki melang salang nolon bangadai u nong tokat kebor bangatha ki kot kebor khasi bat kot kebor preng nolon kata ngatri ro i kamon so bahalang baga seng ba nganadan ngin lengbag ni ngi tresh ki sor wat nang gendang panalor kata ngale judan bentaro agi melang salang hang bopon benta tinamar kata banong ba ngade bru batmai kade go bakla mabanga bru kletip lepainga ti kata ro kade go gendong rem ke banga ngit skem bangan sawan ada jinjong ba ki bru jong ke konsensi kim dai be tenelor kata kebanga ngadon ro deba ngong bangadon ke experience habang ngong ni experience kumong ong ni ngatre sunong kendong ngai i jing e jong kinong kendong bangatre hasor ngai i jing e hasor dang shen hak bangidon ngene jing e bede ba kenyet ngang wanra e solution da pipet jing tho jong ak kot kubor pareng kot kubor kesi nang ai gene ki solution dan ni jing mut kumno bangin pen in job ya gene jing e na chumudur bala dadai bangadon hakabor ngalala man le ni kam kanam ke chinung jwa kanam hap shu ban e kendu ikut bajing ya dede kata ro kade ke kata perlu inga ba ngan ban yeng hakane ke tenti kenapa gini gijing e ba kumpine bang yo ik MLA ki ba perkhat milum e ba pule ki MLA ko dan ke experience inna man job kan te lor kata ke ro ngangadan bok ba ngadon ye gijing pule mo ke education te keba lengba kajing kerjaan lagi megi keba ngario education keba bang keba jarap denga mengenang warne susu kenang banganla banang irap manang pun bahasa susu jaga rukom sikri jonga yupai ba habis ni pon bansola ag bidai bat ke jin penkhoi ya ke sensyar ke khada kamdei ke kam jong wei brio ni arnut ki brio kedai kajing sim bentalang jong ubobon balang Andai kumangi benta kumbur kon kumangi penyak benta ya ke sencar kedar hangan di jela jengi i ba
kadon shibon ke ba ngidang don kam ban ha ini kata kata ba hage jing I jonga ke jing wan jing Gibril ke ba mde businessman don kita ke background ko businessman ni ke ba wan na ke background ni na nungrim kum Gibril ke syaitan ni kambalang Gibril ke syaitan ke kam imlang salang be train ni ta pe ba kermen bagani kanira ban penbaha ban penkhut yang ni kesencar pada duni amal kini Gibril kita ibala juin bar pe ba ibala jutrei bar pe ba kitis ya kicing jong pe ba Denmark kata ba ngayanga ngasnus kem ba lada Gibril ke ba syaitan na kini ki kam ki ba menshwa bagi trei ko ba balang lene ki kesencar ni ki kam trei mon sulubha ki kam pe ba kan yarap sikit ban manra ya kejingkela ha kesencar kada bujungi kabide pat bar kene kejingkeli ke baong hatu ngila di sisa ban penkela ya kene ke kejing sawa ke bagalong mentah kejing sawa ke bagalong mentah kalong ba minumla ban job election claim kepisah kita gede ke ba kepercayaan yang mentah kam taman ni jelas ni. Ti ngaru haji sya kata penengkong ni kebangan wantung sya ni gede nak kata kata. Pangakwa ban penkelai kata. Baga jual konsumsi kan cuba dia kata kejengkeli atau kata kejengkeli kata ni ke basisya. Ba alumla ban job election kam ko klaim dan pisah. Ngawan kum ni klaim pisah. Ngawan dah kata kejeng tenu kata kejeng yang perkhat ba ngan yele klaim da pendan kam pisah kebomut klaim da ai pisah ya Gibril ho pisah ngin kam orang ngin yang sini setai ngin dan kam pisah war election commission ro kabui ke limit bangin perlut kato deh ndai kebomut ang ni long kejing penlut kejing perlut kulmari ke pisah ke election kum ke basim wai kali ban lekan bas ke penlong kejing jelang di bahaya ke penlut ke basim penlut ndak no ke pisah kata ngade ke bangumut mar ndang la penlut ke pisah untuk klempe banding ilajab min sepersang ban yo ding itu ke pisah ndai dah ke bangile klem kejing penlut pisah tingmut pai ba lo dan nomor gulatif lupa ladang ngecok mangapa pai ba gulatif lupa ba uni ucok klem pisah uni ucok klem ai pisah tinggal dan hokai ban hangang apa ini penjab itu ikam simpisa martangi dan hok ban dawan pi kan nong magidan ka. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.